Tested mic 1212 Mosonfo Madiena Watumoto the general aka social media president aka political general aka Kumasi mayor. O first time I hear me jumedi ya obe subscribe to YouTube channel no. Now leave you comment. Now share notification bell bi ho no wo mia so. Eno ebe ma won kaye. Anytime bi am the video tuma ebe ma won kaye amon say Watumoto drop video. No akwa kama pa chane so se madwumadi amedi eye atija dwumadi amedi no eye YouTube isu yi aboafo akuku dam bi ada Roma ana mame da bi ada me gina ha me di dwumadi bi aboafo no ene toato so Kemesa star bi lotris opanikesi odini dwumadi nyina wo lotom na o eye afrancho Broncon Junction e wona Kemesa star bi lotris e wo oye lotto seller utina ki esum twa lotto baby utwa waba komano no agent no ye diu na okogisika aya na stories ne doso adwodwo no doso enti ya ma okra wo sala na all su customers ka wakoma to yem twa waba koma Kemesa stabilities owa Franchu Broncon Junction kona ko twa waba komano na ye diu billions of cedis kra ye ntiantia ye ndwodwo ye beka usika de ma na da koma workers and da koma customers what I say anyway Kemesa stabilities akachi obi busa say ade no nkwa de ye betua de ntia ye diu Kemesa billions ko betua ne say owa kukudam a oba Kumasi mu Asante region oba lotum omunima loto nye lotu omu ye lotto operators eye Big Adams eye Mr Frank and a hot akukuda men say omu na ma lotto aya akono Kumasi mu say akukuda mi ena so Kemesa stability ase nti e ma na adwuma na ye hu adwuma ni extraordinary kona eni Kemesa stability ko ye adwuma o ya ankran cross na woni giloto hu lotto kios bia na atwa mu Kemesa stability sa kutwa ba ko sa won na wodi billions aye kan sika ma sa so na eye kusi casual o bantama masalachi dan o pam atade o ye fashion designer for material ko oni bi so akọ ye be ma correct material na pam fresh atade ama kama pa sa so na Rogers Beauty Palace e ba ma ho asisi na nya Rogers Beauty Palace dia o be sa dan ko dada dwe wa Francho opposite eye Security Bank no wona ye Rogers Beauty Palace was sa so na eye Prestige Court eye biaya ya ji ahome obo Kumasi mu Asante regional pepe bia da feel good na nya Prestige Court e wo Bantama ode kokokobin anase kokobin New Side Junction nti wo ba bi ti se Bantama wo bi ti se Santa wo bi ti se Abrepo ehene sa vicinity wona wo pepe bia da feel good wa eno ane Prestige Court sa no so se apartment nti bia no boys we no set mbese mu free fie ko she mu comfort zone mo ko ye Prestige Court na mo ko da feel good pa me mo ko have videos upon videos because Watumoto me dwuma di atijan videos reaction we first video of I don't know whether he's a prophet or a man of God odi ko bi about funny face na I don't know ye be kwa bansa na ye be ka caption no ye kwa video ni message ya mompaye amfama no asem foforo kese baba bisi ye yini free police custody pe within by 1 month 2 weeks no sa se ne bisi because if ade bia koso e wotogo a obi anim e fa fan face no you see obia kasa fa fan face bia wa bodama na se bibia na se yare bi ene har ade bia koso wo they have visited a place bia baby o mo visit ya no bibi akọ wrong ejo pacha se de koso ana se de to ye nua be ma ye fan face enye kwa enye normal eye bibi na esie fi we are sure say enye odwa kasa ba ye obeka say depression ne wan no enye no hunamani. Welcome back guys, me da say o jebre ko here video of one prophet I don't know na odin komo bi about funny face na say netie na ewo Kingdom Accra FM 107.7 FM I think say one on one with Fifi Pratt and a man he can say Funny Face visited a shrine in Togo with a friend and he was given certain directions to follow which they didn't follow, and now the spirit is after his life and a big calamity will soon befall him where Funny Face will come out of his house holding knife or machete by the roadside. Caption no cry in class caption. Enti kromwa asofo no. Ede na ya na mo pa free yen timamfo no. Era mpese de bia be kan adwen kire mo. No bi tie kire akase boy yi mu ade. Obi tie kire akase abaya yi mu ade. But aya na mo nwene de asofo ni bi ye ho.
Yen yen say you funny face. He's going through a lot. We all know. Also, we nyame nipa o, we nyame difo. One time said them anya fast yamano. One time call ne wan kobon pa yamano. Minini sa waye bibia ya make emu bia. But when you are better radio stations, catch it say you funny face. Any na danfo bi call Togo. Na nyambia mu ko Togo na meme ho. Ona na o kana o bia. O obi dia kire Togo baby kura funny face na danfo no call ne enko ne yenko bo funny face why? Anase nyankopon bofo be ya kire wa. Wadama boy ne yenko Togo na yenko ebibi mo funny face why? Ona onyankopon aka kire o. Odifo man of God ye medidi watemo. Ona onyankopon aka kire say emre bi duri funny face na danfo bi ko Togo. Ebia funny no kura no refi. Enti onyame di pay. Ona nyankopon be so na ye mo na mo da mo so da ye mo da mo nada mo de bia nyame ayi bibia kire mo ye ni mbabi kwa mo te nyame ayi bibi kire mo ti sini amai nyankopon ne be yi kire no wose na danfo de hene wa mo na danfo kuro din ene mo nyankopon so timi sate exam sama mo pa wo prophecy mu nyina ho ase kromo asofo ne de ana kromo prophet fo ne de ase nyankopon asate wase mo prophecy ni because so far nyankopon yi ade a kire de enti wa mo na danfo kuro ni di an kire baby kuro Togo na omo koye no nti nyankopon na ndan ni ankyero se Togo ha ne ha na omo koye na ebeti makoho akwa bibia bo funny face obeka ne trasa obi anche obi anya obi na se kuro ma de sofo be na ahye nkomo a yakwache ne se sofo nkomo sha wo hye de anya nkomo hye ebi incident de bia da ye beda so de benya amanfo ma be hye nkomo sha afa nipa ho eye nkomo hye eye mhye nkomo hye because ade a wo kan osofo sa aya papa se funny face and ranfo bia ko Togo a also to me the exact location, the exact venue. Any ni pakura funny face na call na for call. Na yen come one na for call on fa yen call. Na yen be my funny face because the air to funny face me I'm not happy. And also for our radio stations and be kind of trust and nko why. Na sabi majimi dodo. Oba kind of trust is no ja hoko. Ai obi an koye ne hwe no oja okọ funny face na danfo bia kotogo akoye bibi ntina funny face bodam ntina funny face yesi na ofriwe mu fia bibi foforo beto na wiase ye we dan nyina ade be chi bia bibi besi o me gina saka yem se etena mi bewu emfa me ho wa bodam na ke ya bo ba hanka mingu mididi na me ne na kamingu me de no me bo emfa me no na me sinema me de me mapa ho ubeti akoye se san kola ne kom ye de ya pa ho and I will be and I will be yeska. Big man, me ye Juman kwa dem senya ko bombe shirame. Munya nto ato ano. Ni we bo obi ka kire wa. E ma nya enye so amaze o wa hye we enkom hye. It is of say even say enkom hye na. Enkom hye wontimi mo nipa krokra din. Nipa o ne funny face kwa wontimi mo ni din. Togo hono mo kwa wontimi my exact location. Togo na waka na sa aboafuru na. Woka Togo a woka Togo ne dan ba akubia na fie ba akubebi. Say you say the order sorry anopana want and as ade chena want asem kura ne ade anche nka we ka watu a odi se muna ka obi sine chena kana sum howas o chena obehu nyansa wo pia ko radio so akwa yen komsha onko yen kwasesem because ye hu another prophet another so for so ti otimuro mo bi ka se Kuami Eugene awu we a video of funny face and come out so for bia ko tena radio station odi yen ko another video of minim so no so a prophet too ono so ko bi odi fa ye fancy Kuami Eugene yen ko bra isi ani society secret society Kuami Eugene o join secret society o kuo bi mu won ne omode ma Kuami Eugene obi hete kwa ama nipa nyini ntum nipa mpa na asem kwa enti asa Kuami ma na ni ba na wo so na wafom abofo be ka kire me ofo no be ka asa asem no kire me se won ne omote ne mu wafom enti Kuami ma na ni mla na wo so enti Kuami ma na ni mla na wo so tam wa ebo ni ba be nya accident no ye ka kire no sunsun be ka kire na ba do ante oprim na koma the same thing na me aga sa be ba when the she so the same thing at all no mama ka say ncho obi num to cha sa ankofo miensa be bo mu di me ma wo shede gina so ko esa video so kan and Kuami Eugene join secret society and Kuami Eugene join we and Kuami Eugene say me ba cho alambile na wote ye kire ho na onya accident no bi ante no alambile de wankwaje aduro isifu naraba na wote ya ase ha na wode ka akopem obi ka ato na wawuo no onde ni fiefo nya ni kuromfo na epe na kuno ndi pa ye salibe ni pa nya badi din pe me kwa de mesi wiase aya ba de o ti say ade
hu pa ne se obaji din ana se ye pedi bre no akwaji because uji din unya di bra wani mo ha chen obi a wiase obi a small boy bi kwa na se me je metima kama ja chama hama anyhow bia certain president metima kama ja chen no obaji din o post metima kama ja chen no ekrom ho na wiase aba mo se jindie any position kwa na tim se adibuo nim because Jimmy phobia no aka na adwen akyerɛ Kuami Eugene be celebrate awienti hwe nkwasa sem bia e bubble up around Kuami Eugene and I join secret society na me dem gina dem join secret society na wona oto no join secret society and no ma yemu kama na ehu obi tietie onim say ansana ba be celebrate ndi o say okoji aduro ansana ba celebrate anye say unya busum bi which is not true me umedi Watumoto me that sorry one day na ma be Watumoto man ko busum bi so man ko ba bia edi adia ma ba aya na mo yema na yesa se ubenye sika anase ubedi yo abrabo ma sa eyaduro na wo bodam se abrabo na yebo no kwa woni aduro a wontimi livi woni akokoduro be da tenase na akokoduro aduro na tachiri emo obi anda make nobody lie you Kuami Eugene ni pate se wa onkoji aduro bia na akoji aduro a ayeso akọ konfo na se yemere bia konfo nyina ma yekoji aduro nya bi ni yetete ye se ye pa anwode nduro normal steez mo bi ndada se obi wo ko ba bia mo bia koye aduro bia ma se obeyeye dabi adura wo de be for guess wo de be ahoden sem de engura na number che no akwatete ba se we be twa obi ti wo de momo ndada wo ko twa ma mi TV nsi se wagimi a secret society bia ni ho me na for one Pablo ni me team na me be ka se ni pa for yaji didie bia tum se ye be sum nyankopon ye ni ba bia wo ko sum nyankopon e bia be wura dan bi mu na ni nyankopon ko kasa ye be ka se ye nipa for no ye join court bi because ye ade bia ma ya sum nyame o baabi you people mu tu futuro gu nipa ni tu ma mu nya sade no side times nipa be jai ena obi na akun obi me hu se Kuami Eugene nya accident yi ena mo nenam ena ni kromfo pena kunu ena ni fiefo pena kunu ena Ghana music industry fo na pena kunu na ukọ hweka no a ukọ hweka na Kuami Eugene nya accident anyam bia obi na ma accelerator down so hweka na it means se Kuami Eugene was on the top speed ada na nipa asem se montimi enwai kure ni nka che nipa na asem de wada mon ka che Kuami Eugene se Kuami ye when on your road ukwan we nye ubenya portos ubesanya cars asese kwan no so yembeto ye enti Kuami Eugene anytime you betena o sti achi bia no enko top speed ubetima wu enko ba bia we nipa tese ya wu enko ba bia mon kan che Kuami Eugene sa mo dada nipa wu mi hu se wanya accident na ni kromfo na mbeso mu kunu na ni fiefo na mbeso mu anyam bia ni fie ni na tika ni ma na otia accelerator down no so ana we Kuami Eugene kana ase no it means say Kuami Eugene was on the top speed munya jimi no bia na ekum bia ade mon kan che rockstar enya rockstar sem nti utia ka so a unwu obewu twika fa adwene to ho mon kan che mon kofo no mo celebrate mon kan che mo na da me de YG kwa nyam kwa so me de ne kwa kra akọ izu akọ enwum ye hu ka sa sesi kwa so a masa ahomache me se ka de kwa mo ba bi ka me di tia ka bi tukura se ka na se ka ke se bi asesi wo e wo so ekumo mi hu ba bia Jack me se ka de ka no ni tue ka me ne YG ni kwa me nyina nke wuye it tells me say na ka me go speed na ka me tia so an ka me ko wu because ase mena aka no me so we Kuami Eugene ka na si wona madam Fubi so ka say Kuami Eugene we Kuami Eugene ka na si wona everything tells you say Kuami Eugene was on the top speed enya ba ifo bia na kokuru munya jimi no ada Kuami Eugene we hwan we nyame ana wona e Ghana obi kokunu killer man mon kan che Kuami Eugene say he was on the top speed ka na me se ka na ase no Kuami Eugene ka na accident ka na you could see say man was on fire ebia woni bibi kura no ma no wanu bibi Kuami woni bibi no se de me am ni bibi bia no wanu bibi na accelerator down na pom de wi ani tue kwase ara ka se di agro wa ja munya obi accident to obi wu na obi na akunu Kuami Eugene bekom kuro obi akura mfa no ho na mo ga se bi fodi ba ho sana me say on a normal day mo de am se ran chake amanfo sa o this world that you are living obi anke jai amane nyo say akomedi oye masa akodi mema dabi obekom kona de ho de onya akoba akokora nipa mfa nipa won so nti mun kan che Kuami Eugene say Kuami anytime bia
What to stay here on an Amgana kwa yose. And cost speed. Udi agora obewu. Mon kan kire no. Why? Say akoy accident you see me who picture be another than come picture a post from Adam. Adam so there. Meaning say authentic man. I say Kuami Eugene. Right. I want to say thank you to God, my family, staff of UGMC, and all of you for your prayers, your positive thoughts, and your acts of kindness. The support and love that I received have been breathtaking and beyond my expectation. Kwame, me the mama can't me the mama paya me the me fancy you. Me kind of crash Kwame Eugene. Me am the mama paya because from day one I'm a test of accident that me say a camouflage. All those say accident me see the ba me say what there. You don't say them say be kura ntwa you don't say them say speculations am for be say wo am pa nya yeti am for emu asofo for emu prophet am see the piece Kwame Eugene wu. Me I knew it say what there. Na am for nyum kro tim ko wia am ojidi me nim say Kwame Eugene dey be different but me dem am pa am me fancy you killer. Me na me gina me twa ntro am pa man kai da kura m ko wura dem magaze awrade me bompa de Kwame Eugene show dabi me tie chenya me twen say dey asofo say wawu unwu me twen say bibie pie ne say me ko hu adam post enti ye ka change pe say munya sa life no munya sa life na dabi amudi she di patrim say nipa na epe obi ekunu nipa na eyi obi say na mama nipa kura anwene oto kura no ni nwi ekun oto no ni nwi anya asam ade asofo say on na ye o dada fu bi so na ye o killer na wa kura wotena so wo so onyo obi na ye wa na ye hu me boa obi anya jaye wa na ye ho wajimi ya wa na wajimi na aseme na ya na mokanya ana obi ya ojo so nya hard nsore nya ni bi asembe ni. That was a video of a lot of Ubia. Oh yeah, Lobi said Kwame Eugene is dead. Another pastor. Jimmy sa omu di mi ano betra na pastor kwasia fo o ye pastor. Kwasia. Edini ya Watumoto the general ke social media preke ko maxime your Friday bi na Friday say met Angel FM. O de ho de abepam me. Kwasia 4 to 6 p.m. Me ba na me dwane abro mu nwa no mu dwane. Everyone say obo say that santo no mu dwane because me na me kind of fact. Me nsem ni nyina kuta me. Asembe. Ana me tete baabi na abro me tete baabi e ja shatawale na me abro mfa me ho. Abro shatawale ojimi ne ma be kan ne. Shatawale onya sasem ne ma be kan ne. I don't hate that guy. Me Watumoto a side time say mu benim me. I don't hate anybody you. Me mentan obi I say it as it is. Maybe who matter no kwa the way I sit and meka. Aseme na okay. Tia me obabi amunya sa ase de. Me ne Shatawale ne nam na so yi mama. Obi antimi nyi obi ama. Shatawale me ne nante da. Onne no wa che no feel me vibes. Wale ne feel me vibes. Na onne me be contact. Onne ne be contact me Instagram. Mungo bisa no. Ene ye vibe. Eno hu ne se me ma adwen because me oye wa ade na me hu na nya ma be kan. Wale hu ne se me menta na chi me menta obi achi me de ye so me miska ma beta ochi ayi asmara nko because me di sika ma me ne na china ye da sore ana di sika ma me 11 na ebo 11:30 ebo 11:1 na me ba na wajimi ma be di watam so wajimi a yanko post post me ba cho one great guy obo adwuma TikTok no pa your friend JY1 one ye sa post no yanko message here. Je wa tran mo ba twa acid asa wa say life o tie say dwanti me ka se mo quick one obate one be mate say a relationship say how there big man I don't think say yes screw mu nyina ye de mata to yes screw moto say when obi ansore anko when ba ko ansore anko eniti owuo mo nkomo na otim say be ma opie kwa bantre ba o de punching bag your left right bon community fast so na o si ho o so be ma o say oba pie ko ba adidi atem most touch say odi watem ani ensema we kan eye o ya ho a wetima fa de abo no e na oba na ka che na auto na hwe bi da bia big man obi anu a aware be sesa no e na obi anu a e ba sesa no mayen kan kire ho obi anu a wade se obi wa se me ware no be sesa jama obodam afeko na okokun enware oba bi mfa se otiri se oba na be sesa enko a wade bi mfa se otiri se be ma na be sesa be ma no e kwa we se ne sister so ide yen konkon we dwamanfo a so ide yen konkon ajinyame nipa ntimi sesa nipa mfa nse ni tirim asema na okay ena me kunu de
menene ware obesesa na me boy me ware no obesesa me yire de killer say you say aware bibi hyem say bibi hyem bibi an sha aware ni mu say de ye twem pratia sa na te bibi an sha aware ni mu sugar bi enwu aware mu say okọ ware ma na ye de ntire won ko fu bo mo ware ya na o mo sa say mo adwuma say won ko fu bo mo ware ya no mo bodam unim sa de na efe na ware na de eno me wo mu a be ma watena ma oba ahwiase da gu so yetim hu video tim na oba so atena ma be ma ahwiase da gu no so munya sa jimi no unu obi te ohwe de we no man ti kon emwa cut it off obi anko ne ba bi aha no ya ma obi o aseme na akai na me na wote na omume na me na wote na me mu o yo ba me mu na da so ne mete ozo jam na akọ fof jam na kontina panifo se usuro awari jaya unhia awari pa killer o de tena ho na oba ne disrespect o tena na be ma ne disrespect o fa burunkun na tena ho wo to anu abu okun o ko fa oba afoforo adana 1 week asekwa na o sa akọ wo oba bi kwa ma yem hyew be ma no so o tena ma oba bi kun a o so wa adana 1 week ase no ma o ma be ma afoforo dogi kwa ma yem hyew e bi kwa ma dogi da o de tena na jimi e de ne Watumoto general social media president aka Kuami Jack 1st April which is Easter Monday I am moving to hotel me the stars ni nyina ba I'm coming with all the stars, Jack, which is the new ones, the young ones. Come and witness performance. It's going to be fire. What I say? I'm out. Chairman.